te wo mu ankasa wona wo mu ye Kristo dia ankasa ene wona wo mu ye Kristo dia so what you say saa die no na ye bubo ba no ekwan no mu ne nam sesei no so what you say and it's not and from now no enema nkonko ye easy ye koye nim na things get worse. The more we go, the worse it becomes. Until now, no, what should we do? I was say you making sure say you know when your mentum air kron. I was say your foundation air very strong. I was see you dying our botany so or botany I want Jesus Christ. You see na nyemunent ehumutu and from a bar a bit Julia to. So what you say? And it doesn't matter where you run to. You can run, but you can hide. So what you say? It doesn't matter, baby. I will be koshe. Me come me try say. Who koshe baby? I na won tenia. Enya dia. Ubenya utili edidim. And na wasi ya jeno. Ne you hu kwanya. Ebe better for you say. From now on, udin kontumpaji ubi adia ubi si hu. From now on, no will be someone will be you who film. From now on, who dear troll you will be who say our here, who ye be and ye who summa bosom who ye be you who through. Now, a timer to run away from all these things. But say, yes, and yes, oh, ye Johnny, oh, yes, say, I dare be say, ba, ye Johnny, ye pursue ye crum, who crum no dear Ubeko. But, Sinyame will never ha. No. Yesi so ayeko first ye kasa yesi osra hinie na ben se say the osra hinie na du enya ben biem everything shows to say osra hinie no eduru enya ben until now ye kasa boaboa ho a ahoboaboa ye na ye ta ka ho asem no Bible kan ye o say e de say wona oje no ni din di ye no e wo John 3:16 Osese di Nyankopon do wiase nie so ode ne doba wo no kro no emaye obi biara ogididie no onyera obenya dankwa so what you say osu di ogididie no so di obegididie nso o mantumi so me Nyankopon ba sabre we e kaso obi nsakra na dwen a wan sakra wadwen anyi Yesu Kristo ani ansakra wadwen tumi na ye de masaye Nyankopon ba ne nyade a obenya se satumi no so wonsanka de yebe kom this time no untumi nyina so what you say you are untumi nyina wantumi nyina so a asemaba wantumi nyina obekọ sayim Matthew 24 onyame kan bibi kire ye Matthew 24 when fadi oba beyensie he say everything to us. Said you be alert to see what is going on. And inti obobo ansem bebre so. Esuafo no ko Yesu Kristo nchen ekobusa nasem. Matthew 24 no say na Yesu free edi free. Asori fie. Yesu free edi free. Asori fie ho ko. Na nesuafo no ba ne nchen say ori be kire no asori fie aban no na oka kire won se mohunu yeyi no kre mesemo se worin nya obo so a erinwiri engufam na 3 no se na wote enwo bepo no so no esuafo no ba ne nchen wo efan baabi be kan se ka kire yen da ben na yeyi no beye ho na die ne beye oba ni wiase ewieye no ho nsankyerene esuafo no busai because not they want to know, they were curious, they want to know. For no se na Yesu buase won se monhwe na obi anadam. That's the first key, the first word that comes from Jesus' mouth. O se monhwe ye na obi anadam. That's the first word. Sabre wesumi no ye twa ni a nada doso. Enada adoso enya agro. Kristo ba ko pe but branches na
obi a kwan onam so de som no ye different na da adults netie wo se na nipa bebre di medin beba abeka se me ni Kristo no na wo bedada nipa pi ampa eno se nrachi radio TV so me hu se broni bia betena ho adai a so ne Yesu a chese de waye nanim ne se de usi aya aggressive no so woni Yesu ampa o kan woni Yesu no ya mana kwan omre TV so no metena so no nkeka de o keka so what ya say 6 no osena mo beti okun ni akosem mo hwe na mo akoma entu efrise etwa se eba nanso na awieye no enya enuru 7 no osena oman be sori oman so ni ahinie so na ekom ni asase wo soro beba emiamia sansem we ya Yesu kan no bebre aba ekom ni asase wo soro ntokwa ebisi Liberia ebisi they say Rwanda my different ntokwa sisi so asase wo soro ye tibebre chese kamia yesa sanyema na bypass ai enter bibi foforo so what you say ose na yeinum nyina ni awokon ya mfiti ase na ese enene the labor pain ye ba be komu no ehun ntete eni sa enyema we nyina Yesu Kristo ebobo eso ede ekireye no first one ose munhwe ye no obi anada na nipa bebre di medin beba ene nada adoso ene nada nti obi kura se onsom awrade biem ena then because nipa ni bia ye confuse o madwini memfa adwo na memfa ata menye se yesu yese abekogem yesu yese chese adwene na yesi one time so obi enyina yie a obi free adomnim sabre we ye bra e wo se menu mienu ye gina bra ne pa I will say your foundation ye very great because sabre we ya menu wadrumu see your foundation anye great e easy sem from abwa ebeku edewako and until we have to be very careful yetiti ebe bi na yare ekodi ewu ibae twitwiri afini saade we yedi ho abobo kunipa bebre enya asem ketwa na waba obi so wanya edura yede be wo mpane aman nkofo a detention any panic fear ato Christopher bebre so ni nyina ne say some people need think say we no they say aboanos abano na sisi na ebe ya na we na ebe ya na ntinipa ne bebre they don't know what they are doing. Some think they have to also moko fear back but say saade na na eba enye ewiase baby fako is going to be everywhere in the world ebe wo baby ya ena ekwan a Satan be fa so aye na adwuma no bi ka ebedru Ghana kra na bia Ghana de enye te saha no me kai na miswa ukudwoma obi a twa tickets edru bra bi ne efre bi lampo amanfo dwane ofie lampo fo ba na wudwane na nya asem ketwa awo pani esopa opa o mbe yi aso be twa tickets obitwa take it to say ai ye tata ni pasa nti sadi we hetia emfam so wutontos e wodwom one year you cannot buy when can say you cannot buy or sell 1 year enya dia ubetumi ato ana obeton so what you say ena omo be tackle baby bebre e say ye use phones e betuma ka tro say okay ade we wuni a hospital ntimi ma ho wo yare obede wako hospital o mi ko drugstore ko tredru ade no wuni bia ye nton ma wo hihye ntosi wo kwan ho ye wo nipa ye beti wo magum a to watch everything enkurase nyina dis o to nwura so what you say everything me kai me call Ghana na me ne ama eko baby na me so na me se mi nim scan ntia na me diskana ma onne check is canon to be near on a yiska. Ya fat taxi a ye co baby quick. Ye drew yana ye be a cacrami a drew hono. And I'm a person yiska no dema taxi driver.
or check in as one first can refi we general. A one will see and so okay was his call me phone so. I'm say, eh. Or could you not kill so be able to say the Oko Chaloto? Or Koya or Semako Yiska on me phone so. I'm say, eh. There's a one of Sika on my phone so. It will be a time, ya you win in a normal. So what you say? It will be a time to me Nisika. A war phone so. And now ye bibi without so kuta abana ebano. Until now, people fear ne panic ni I am shisheni nano. Me pesa me my concluding in say. No matter what you do, I dear ne bisi. Satan when baby will be ashe. To me. So what I say? Until the most important in life right now. A Christopher, a GD4. Ne wana onim Kristo ni so wonwane nto a Kristo wana wotimu dada nyire wo mo mpa hoden because say nyame tumi enka ho a ontumi imagine say obatan wa wo ba ebi kura fe na oba nti no se da no sa da no mu no ema afefro da no omunue ene wana wo manufo sa da no sa bre no so omunue kire say me kasa wo ye obatan obanum nufo. You see, you cannot buy or sell. Ubeda wako pebi adwuma. Ukota de si entoma. And a Bible no sa can see be ye ho amema. Nti nipa ono omo ho no so onim Kristo a. No ono so pese wo so wogi bia. Ye be you ama. Edu satam na oba betime yi wama. Ukunu betime yi wama. Oyire betime yi wama. O neighbors e betime yi wama. Abusuam ye betime yi wama. Nti ye be yi ho amema. Ti wose mumuyo bedosu nti bema nipa ne bibredo anu ayedai adwo so what you say mumuyo bedosu because se nipa no wo se wagi ade na ever stop wo mani ntimi nko heaven no na wo nyi bi no ba bia wo hye bia obeyi wapie ebetu satam no ye betumi kro gine TV so atwa sika bi se wo woni mo bi a onji bi no wo yi na di a ebema nipa sei ebema sika sei sikani breso wa wo hwe sese de ekoso a ebenum so ma nipa ne bebre aba tesani ma be koso no enye papa ti de me pese nyina yete ase ne se yi hu no anyway no to nchen fe no to nchen ne bo modin se uni Yesu Kristo ayonkofa ebe ye tight Maame Anokyewaa be de na me ni Yesu Kristo ayonkofa aye tight ni ene wo se wokọ Galatians chapter 5. I mean, go video on and son of Matthew 24 no so. Your Bible no call Galatians chapter 5. Ni enkoshe eni me wo ho a ebesi ukwan a emma wuntumi enko heaven ni bi. Galatians chapter 5 verse number 19. Tie. O se di free onipa sumu ba itirasem. Wasina honam enwuma no da adi pefe ene adwamammo first thing our boss wase ene adwamammo efin yeka efin a efidi a enye se bia wotu fie na ufi a yefi ana wo dem a yefi ana watade bi ehyewa yefi ana wo nipadua no ho ayefi enye sa efi no na woka yeka fin a sabi predua samonimu a wochi se wo se mechirem be ma timi ko hye adwaye no wotwetwe ne be ma eye finde yo oba timi ko to machine no wo de hye ne ho eye finde yo so what you say o si fin o si ahohwie akohwisem eno soso waka ho asem o si abosonsom ise obehwe a imu bebre abosonsom ye de chen bibia nipa sese ya abawiase sese nam se bone adoso no ne yempese e besom awrade ye nti no bebre do mo ho ato abosonsom so bibi kito bi osum ebodua obi aso obi na no ye mebodua bia no osom bosom so ate ase ye je nyame ho ekwa nyame foforo now onyame boye nkoko se ye hwe yie na adifo atrofo bebre beba adifo atrofo idodo na kututu abosom no mo de ye wadwen be o se wo asore dem
enso so na nya asore dem e na wo eye e de say bosum biase e na wo hye Bible ne kan say by the fruit you know them but it seems like you obi o no aka me de me kwa se be ya me problem be solve me de wo de dro na e adwuma kra me de me mfa ho me problem solve that's what they look for send the problem e be solve the aka no de onfa ho so what you say eno be ya abosonsom o se edutuo now obi timi tu obi edu one ne wa adwuma mu otimi tu na duro na nipa na kobo atra na wa yare na odadem na ni position abono obi timi tu obi eduro na wage ni bibia ekuta no edutuo sa niema wanyina ewo mu a na so wonye ready so pese wo twen Kristo o se otan so wo ye tentan ye mu bebre ye tentan ye ho a odwene ho a wonte ase etan bi wo ho odwene ho a chese obi wo no bi kra na wo adwuma mu otan hunu ne etan abusuam enamfufuo mu asori mu kra ni ye tentan ye ho obo mini we nkasa mini we chese enima bebre obi taw just like that onye ne hwe saadi we enso ka ho o se akayo which is what tiny nuane akayo ye aka me nkasa do ho mi moni dim biem ade a waye mi me ne nkasa biem nso Sunday beso no okwa sorry ti de make ka ni o se ahoya sa ya riwe e maso ne wo kese pa ahoya afufui wo chese o ahoya tinimu a adore ne se somro oye ne daye nyeye ne ho yira no chese ahoya odwiri ho onti ase owie wo se ebufuo ye mu bebre owo ane kokoba agese ye de kan su ogu ne so ansa na ne ho ato koko fin pa obi ne kokoba no so obebo atwede ana wo so wonu obi ya pata no kora wagyae kodo wonam ho no asade ade bebo utirim so what you say ebufuo chese ne bufuo ne ho timi wo so se che onye de obeye nwie ya ne ho nto no obu okura mu ni di ompekasa ne se ne bufuo ntokotwan bi anchen no wono be ko ahye enya asem ketwa obu ho ne bufuo bi okuta wonfia jisu di bone ma moje hwegu nse na no hoto no obi ne bufu no no so ntokoma jise moja pramu nyesa wonyai enne ma no hoto no so what you say saadi wi ehu o se apre kunsun empapemu owi o se nitan nsabro eno de mema no omudi akotene wa hapa ensabro bro nsasa o se Bible ne se monum na mamomo edura no akotu Bible se monum e de se yafunu kekanti monum bi onte ase na ode aye ne obebro saa onya bro so a na se mbi enye ebia meka se oba kwa na mo a ofere so obefre no nso onya bro pe obefre oba ne na kwakoda abo adwaman o se agobone ne de etete saa yinum ho na mere bom kokko se de me bom kokko kane no se wona woye saa enioma yi rinya onyankopon ahini no so what you say sisi ya mpempenso aye dra kakakra bi na Yesu abe obi a opos ahini mako have to give up all these things. So what you say Galatians chapter 5 verse 19 to 21 obi a ope heaven ako enye o mi dwane akogana ene yese yi ni beba yesi beba me kogana yesi ye bewa ye panie me ko mikrom me yewe sa wo kogana utwa tikiti kotena Ghana na sani ma ya mabobo so ebi da so wo mu you might skip panie but sani ma we bi wo mu a you lie what you say ene nyese o mi dwane free krom ana me ko panie no ma ngo bia eno na ebe ma menya heaven akọ wabra sanye me ya mambobo so yi ebi wo mu a oboa so what you say enti se bibi se ya happen na amanfo fear and panic me pese me ka kire o se gina brane na wiase bebi abetena wi atadwe bia wotene de se Yesu Kristo eba o mamma kuro ba ko oba me wiase nyina
se totrobentu ni bomu a enye Ghana nko na nipa ne bibetu afiri ho akọ ena enya America nko na nipa ne bibetu afiri ho akọ ewiase nyina bebia tene ni bia wo ho bia ebi firi ho no akọ enu nti se saade a hwe se abra wo bo no wo bebo ni yie sa America na wote a nsema yakekan hwe se wo bedi so hwe se wo bebo wo bra yie na sa nyema yisi a wanya yiraba anye sa you might skip sa wo ngopane but enum se nyema mabobo so yi ebi wo wumunti enya de a Yesu beka se oh udwane ko ukurum se de be ya wo ngopane nti be se me yonko ne se yo upesa wo de sa ade no bribe Yesu ana no entisa nti wo ma wo mani abre na mpese me dwane ko ngana na mpese me yese na mpese me yese me tie news na me tie se na na Akufo-Addo abeka osiba iju me catch us ade eba enye baby bako still cry no ye need to tell why ye bom pa ya ye say is it really the radical wadisem no enu na ebe yi which is ade bia nso eba ye be force nipa wo ho no asem wo ho because ye tie mpani bebre wo ho no ma ye wo ye mai kura adudu afia me be kuro ma me sampani no me ngobi me be call Ghana ino mo say appetitis ne rashes be a good whatever I was so any man me dro so the be ya menyare so what you say if you me back room animal be say they say almost 18 years in you know abra me ngopane aden no de yama your choice say opa utumi wo me betene room achepa me ngo nso obi ani mi ni asem na we de ese se de esi ba no which is ye nyam say chinchina nchia ewo se ye wo ana ye wo me wa hana me nua bi frɛ me free Belgium no se ma me se ade na yehu na no omu ka se sa wonyemo a ana wo expect eba pane na enwobi na msesa na chese uyo obi a wo expect ba wo pane na ntimi ngo wo peba wo pane na ntimi ngo na se we ya confirm wo kremoni bi bufu ya na wo kasa se ade no nkremufo nye enyinyi nsan ntum nti ade no yesi aduro bi wo mama nyinsan entumi ma na yese omo mpese ye youth na omo ba no omo ba wubi meboa nti ye de yaso atofo ma ye tie tete ehwe niema ekoso ye mpre ye huntumrika ye pese ye hwe bebi a ade no ebekwa akodu but that doesn't mean say o se mi dwane ko bo me ho adwa na ne Kristofo bi omo so okroma na omo ni bebi omo bebo omo ho adwa no omo so omo nye dey say ye bebi a obi dwane akobo ho adwa na wuntimi nye saa bibi say na saa bone ya mabobo so ba kokura wo mu a na say no entisa enti misremi nuanu ma se tension aton so a omo ni abre a ebinum ye na mekofie na meye say Uwa atrokura untimi ni no so ntro entrokura untimi ni no so untimi mfa ntro nhye wo nase so what you say pesame nkumnya ne ahoya a okrimu ana adafom adwaman bo wotra wo de hye wo mfe a untimi nsore biem saa nyema we nyina wunyanye ho adwuma usimi dwane akohye baabi na manwo pane wapre wa wudi adanse se unye complete obusa Yesu Kristo wose oni wose udi won kwamma no enunti se adie bi wo ne ye be ya nsoma mabobo so yi enu na ye ntwe abrabo mu ntonto na ye nhwe abufu otimi mu ahoye atimi mu pesami nkumnya atimi mu akayo atimi mu edutuo atimi mu abosomsom atimi mu awareseye atimi mu check wo hu nyina efindi yo check sane mani nyina ewudie so what you say ntinchicha kunsun empapemu sane ma we ebi wo mi mu ne se bi wo mi mu no de ebai misuro se ebi ekoko akufa asem kese abreme ama mahwere e de say heavy minya bi nkodia enye ne wo se wo free sabri
na wo ye wo ho aduru firi sabre na yi wo firi boni biam na Jesus Christ emefa nipadua ni so wo so obeye ne tenabre ewo yimu so what you say obeye ne tenabre ewo yimu ti so obeye ne tenabre ewo yimu a bibi foforo nyame soso wo nyame ni nkumfo se oba na edwama motifie ho omma ho akayo tifie ho a omma ho nti mekishu so wo siesie dan nim e de ma Yesu Kristo no abetenem na so oba betenem na ate se totrobento na ebu a okwa no wode ukọ so what you say anya sa wo beyi wo hu ano e na mekọ Ghana e na metu afiri ha me busa o se eye se Ewiase wo be wu kura ka wu okurum ene de eye pa na emum kwa wu kọ no wo oni wonyame ntem eti sei ana obeka chi onyame unse meti sa asem we ya na medwane ko mikro munti consider me no so wantintim a hu kura keke so wonu ankasa watena se wo a wani abre a wo se wo bedwane na me free ha ebinum ene wo mukrunum kura yesi wantan a ebinum ne wo moyerenum we se me wo di to na we di ato a we se mekọ we se me nkọ a aya kasakasa ye ntokọ a chese ekoso no busa ho se tutubento ne bon na ubenya hoden ade etu enye se wo skipu bibi wei no onyame si because of so wo skipu wei nti obi o obeskipu de say emba no wo skipu na wo ntene a Yesu ba omfa so what you say enye no na guarantee ma sa wo ye diboye ni kura na wan yi saade no a eno no be guarantee so wo be ko heaven there be that eno na me pese yi nuanum biti ase which is the ekeka kono ye nyina ye hade ye de ani atofoma ye hwade because hunhuma bankono no eni da hoka ho ye hwade ahwe how far omodi ade no ebeduru ni ya hwe se de eniama besia ye so what you say at the same time na ye botene na ibra na ye bompa ye no onyame biebie niama so obiebie so akere oh this aha no na waduru hunkonkron beka sa akere ama wahu so what you say ena wose ahu yehia kese a efiri wiase mfitiase bi mai ye twi hu tan a wose wo be makwan am ye bi to ahotefo so sa ne de wo be makwan so what you say ena mi fi se de eba ye so no ye nhusu apa a wa kire se obiase wo ye Kristo ni nsore dem ho nyina ye ma nso boni kwa na ekoso ena wo ka kire obi se wonye Kristo ni a wose who are you to judge me wono wa na obebu matan so what you say Jesus see mu atan no mu atan yo mate say ye saade a ye gya adwuma na ma Christ wono na fedi wo de nkrante betum wo be makwan ama Satan do amanfo abe fegem ye de ye be fegem ti ye do fegem na wo ye paper so wo be hye so what you say nti urade be we show down o enye komo ye be boywuram e won ye be hu wona nyame hu ti wo mu ankasa wona wo mu ye Kristo dia ankasa ene wona wo mu ye Kristo dia so what you say saade no na ye bubo ba no ekwan no mu ne nam sesei no so what you say and it's not and from now no enema nkonko ye easy ye koye nim na things get worse the more we go the worse it becomes until now no what should we do e was say you make sure say you know onyame ntam eye kronkron e was say your foundation eye very strong e was see ye dan e wo botan so obotan a woni Jesus Christ ye si na nwemu ne ehumutu emframa bo a e bedwiri ato agu so what you say and it doesn't matter where you run to. You can run, but you can hide. So what you say? It doesn't matter, baby. I will be koshe. Me come each other say, "Who koshe baby? I na won tenia. Enya dia, ubenya utili edidim." And na was see a general. Ne you who kwanya. Be better for you say. From now on, no wouldn't contemplate you be there. Ubi see home. From now on, no will be was someone will be you who free. From now on, no dear troll you will be who say our ear,
Uye bibia enye usuma bosom uye bibia ube you who through. Now a time to run away from all these things. But say yes, oh, ye Johnny, oh yes, say, I did be say ba, ye Johnny, ye pursue ye krum, ukrum no dear ubeko. But Sinyame will nimu ha, no krum will be nimu. So what I say, Sinyame uti America Nanyame will nimu America, Uko Ghana will you. So what I say, so Nyame will nimu landing, Uko Ghana will you. Senyame nimu wo South Africa ukoduru Ghana woniu. Senyame wonimu wo Australia ukoduru Ghana woniu. But senyame nimu wo America uduru Ghana so wonimu. So what you say? Ntinya no na ebesesa bibia. All we are saying is say ye nyina ye ntena se ne yenhwe se e de ba ade na besi ye heaven kwan. Eno ho asem na ye ne yenka. Na yenwane bone na yenta bone. Yen free bonimu. That's the only thing. See free bonimu na honkonkon ba be take place a. Ono na be ma yakokodura ye betumi de agina wo enkon. Ye be gina mama Christ. E ko mo de be fa so bia no we can stand. But so woni Kristo a statia wo be gemu ntem. So what you say? Imagine se bia me fan so obi nyam. Ni yesi abano woni binti hospital ye manko wonyem ana wo ma banufo wutu fie ebi kra ye tutu kwan ekroma akra de wato fie kra se boso me bi akra stella wutua na wa skip payment be 3 times e be ba be you wo agu abonten meka se wonyem so what you say ana wo ma banufo wo manketwa nti enye komo oti ase enya de be easy. But ninyina mu so ewrade kan ho o kana sama o kasa o se di obegina kosi ewiye o kasa o se di obegina kosi ewiye enna na yehu ye se ye Kristofo enna na ye yam dwedwedwe Maame Anokyewaa tie ma no dwedwedwe edu die di obegina kosi ewiye ho na nyame hwe America na nye di tu America di animu di obe finishing line di obetra and yesu wadi first. Sa race na say ashase beginning ni de wo den but ye be true baby afa de wo me kora nsiso no ahon ye be hu se de sitie na si ye betumi so agina kosi wie ya agise ye ma Yesu Kristo betena ye nipaduam obefa nipadua ni di so because wo so obeye ne tena bre ewo ye mu. So what you say nti nya wadwe se midwane ko ha midwane ba ha midwane baby a obedwane akosa wontene a ebeto wo. So what you say yet ye baby Africans krade ye de ye munura ye de ye na nsen a e de say ye kodi ewe ba ye nye no musi so bolo ni ade wonu ma e say agingini wo Ghana obi a so bolo yet ye wi aso all of a sudden na mabeka saye no what's by June? What you see? Oh my, you who you mean underground where we would have him put what here? And the coil on Befaso, who be one or bell mama. And Tina Hanko, a ye baby. And I woman in Kenya Tia Ghana. I don't know my for more and Tina Senki can you be mum, ye system no said you see a Yama Yankee can you be mum near I am Fanya who drew. Now fade ye dear truly free habit on your Mosika. The sort of one jedi. If you need the remedies, ye the remedies and then them TV so, then them radio so no my no ma. Now for move you. So what I say, they say, wow, what will be a TV and one year can was. Ya kama ne blow till na normalize ni nyina ne say ye twetwe o maka ya mema ni bisika oso to wani hwe ukuruma umpanifo mo ni gisika mo sim bibia nti ye mani bia ne ya so hade no ye de abre o mo sanje ne fa wo nkofo ne ye de mragu kwam enne na me ne ya mai kasa o senra wose wo sori anopa opie na asoja fo gyina wo mo kwam wo mo hwe se obi ade ne mask ahye nam si o sa mask nko amponti ne yate apo asoja fo agu kwam then ye pan ye ba ne se upompo be wa wutu fie na battalions aba ho be bo pum gwan SethEkow
no obi proud mami wow o se ama wo sister queer no so o mo o so e Kristo ni nti o mo pum mo cho ibe yi ye ho amema so what you say enye komo so enya dia ebe ye komo ti ye pushia all of a sudden yare ye pushia all of a sudden na yare and as say Ghana hospital sayema tama ye call me call ye ya no moto aba na dia nti no munim say hospital sayema say me catch me call mass kra na me hye bi na bibia that 3 weeks period na me call the beer was normal in Ghana everything did not go ye nyina yankasa mumfa number of these people answer no yetiti ye as obi anhye ne mask so what you say sa period kakra ne wie ye no ye wie jare ye a ene yasade ade abeto komisa hospitals ayema nti ye ba be pia akasa ade ne sisi ayehu ne asesa enuro di abrem ye se munkowo nti sabre we no Kristo ni papa bi aboa ne ho so what you say sabre we wo so Kristo ni papa bi akra aboa ne ho awie na nkitinkiti niema nkitinkiti bi o no o ye ho adwuma so what you say nti satamu afi no makai tama o be 6 years ago no nyame yi ne maye to so mienu no say na preparation na no pesa me ye because na mra na aka na ye be wura sade no mu na tia ti say na ye preparation na no pesa me ye so what you say I was shaking ground so ya na me ya tia da no wasan yi a kire me biom say no wo kire me say e bre na so nti boaboa ho so what you say but you mu bi the ekosu nyina you mu bi still almost still like church goers and na man ye ya no nti pempenso ye duru ni de odofo eye ahoboaboa kese and there was a minu ye boaboa ye ho. This is not the time ye joku. So what you say? Aha. Be your Bible no ko before I remember Matthew 24. Be your Bible no ko Revelation chapter 13. 7 to 8. Revelation chapter 13, 7 to 8. Be on radio. Share. And you some control. Osina na oni one so oti me the statistics no osina obue na obie se obeka ni din osina obie na no ka abususem tia nyankopon se obeka ni din ne tomadan ne wona otete soro no ho abususem na oma no kwan se ontu ahotefo so sa na onni wonso nkunim ote oma Satan kwan so ontu ahotefo so sa na onni wonso nkunim nti de eba na eyawrade na allow se emra eyawrade na biem aha no de beye ne selection eyi ne ma ote na ose na wo ma no musuekuo ni nkrofukuo ni kasa hodo ni amai ote ose ni amai onkasa America nko amai onkasa Germany nko amai onkasa Australia nko amai onkasa edisei South Africa nko ose amana amai nyina so tumi ose na wana wote asase so nyina bekoto no wona wanfri ewiase ahyase antro wondin ogwama no enkwa antro wondin wokum no ogwama no a wokum no enkwa ngomanu so what you say nti sade eba de wanfri wiase ahyase ami antro ni din ogwama no o si wiase ahyase ewiase ne frim so what you say kosu bi be ya abode fofora eniema dada ni nyina atwam yenya de unu nsima oni Yesu awu asori nti hu nka wiase hu bi o si firi wiase ahyase ni ntru wudi wo ogwama ne nkwa hu na ada so timu a o mbedi usu nkuni
So what you say? Oso manamai. Any ebusuakuo kasa hodo nyina ya mano kwan se wonwuram. So what you say? Nti nya baby baako e na saadi we beba. Awurade nim hu bi. Nti wotie mu a ofiu because he knows onim. Nti die bema wo betumi yegina ne se agese nyame hu nkonkron be fa nipadua no di so it take place. And no ne bema wo be value wo heaven na wo kono dan de wo fam e wo asase so. And no ne yesi ya osemenye. Ni nyina ne se enam se hu nkonkron ni ti wo mu no wakoma prim se onya de a wo be kobone ho. So what you say? But say nti wo mu a nti na ya ne yisu word se si udan wo botan so. De honkonkron ti ni mu no osi ne dan wo botan so. De wode honam ni mogya no osi na nwea so. Ehum na eba betu no ayese giwei wan ye yibeku no wose da bi menye ema mu nkume ni nyina ne se eye honam ni mogya na wode ye. So what you say? Ansa na nyame honhom no so beba betena wo mu no agese wapa wo ho achi ayi boni bi afiri mu ansa na nyame honkonkron so take place e wo mu. Bibi wo mu a enya ade obeba ono obema ho den no se bibi boni bi wo mu a enya ade obeba nti ehefa na obenya wa ho den ne free. So what you say? Mama san kan 7 no ose na o ma no kwan se ontu ahotefo so sa na onni won so nkunim na o ma no emusuakuo ni nkrofo ni kasa hudo ni aman nyina sutumi. So what you say? Oko Ghana say kan kasa different. Oko South Africa omo kan kasa different. Oko London omo kan omo brofo meboa. Yeko nkronkro e de say Russia ne France ni wewe obi a nti kasa hudo nyina. Eni musiekuo wa mane kwan se wo metu onso sa. No wondi wo tie. O se na wonni wonso nkunim. Nti wo dia wo so mie nya e bia wo se wo kunu mbeku but yiku a wo Awurade dia. So what you say? Because obedu so nkunim so. Sa na tie. Nti enye easy. Ena emma ma de boyefo ba ma tenenefo. Ewiase nyina because ye na yenim se ade wei ba onyame se me anye. Minko 8 no. Ose na wana wote asase so nyina bekoto no. Wana wanfiri ewiase ahyase antwere wondin ogwama no nkwa ngomanu no. So what you say? Nti sabre si antwere wondin ogwama no nkwa ngomam na sa de ne hyase a nya de abetumi agina. Obi bekasa Maame Anokyewaa de ba de na ebe hyase. Ni nyina ne se de eba be hyase ne ye e de say no. O se obi wo aso a manintie. Se obi efa no mu a obefa no do mu. Se obi di nkrante kuma o etwase ode nkrante kuno. Ahana ahotefo bo aseto ni gidie wo. Ahotifo bo aseto ni gidi eduru satam na ekun nyina bebam nti wo se ahana ahotifo bo aseto wo se duru sabre mai wo se tu ye bo ase ni kura ye gidi mu suso ahana ahotifo ebo aseto eni gidi wo wo se na mehuni aboa foforo bia wo se na mehuni aboa foforo bia ofiri asase mu pie na wo emen mienu dabi mo ne mitwa ekonom. So what you say? Mamin tramra e de say ha. Etraba 18 no. O se aboa ne din. O se ahana nyansa wo. De owo adwene no emu aboa no enkonta ento ano. Na eye onipa enkonta ento ano. Na ne nkonta ento ano no ye ahansia edusia ensia. Sabrewe ye nam sa urodriso enye komo nti sabrewe ye kachire obi ase se ye no kura sa oso ye Kristo ni ampa
bo abrabotene na hon konkron me take place se nyame hon konkron take place a oboa o ye adwuma yehu so what you say se nyame hon antake place a o ye adwuma o kwa so ne bi keke nti na de bia ye preachi gidi ne ye ka mon sakra manju because adwin no wan sakra na nyame tumi ne ntimi mefa nipadua ne ni so na de eba ye so no watumi agina so what you say eni nti de bia ye ka eno so na nipa mpe ni nyina nso kire se nipa na kakra bi unse sabre nipa mpe nyame asem enyansafo nko na sabre wo musua nyame asem omuso musua no ko omodoso na busa se ehimfa ene himfa na ebi no musua no ebi di edifo atofo chi ebi no mudi nyame asofo ankasa chi ebi ko nsore nsonye nsore ni nyina nso na ye awurade dia omo pe nkwaje ni mu nsore a wo mokọ ene asofo a wo mutie won ena wo mpe nkwaje wo no na musa no a wo busa na mekọ asore no wo mutie bi keke nti sabre ye wo se nipa je ahonde no sabre we nso na nipa atiada Oti ase me betena hai ena meka adwamansem obi ne yire one ne da anadwo nkomo obi ne wuku fa ne tirisha soro fa ne nan hwefom bani ne mu jambales ka haye ma oti ase because nipa ne bibiri adeda nshira no so wa nipa ne bibiri unim sei usu obi tonwum o se odofo a wada Odofwa wada Onei Asiani say Sorry na Christ Ibeshre also Odine nyo nyam to me Riba Epubo asrochi Ehumu eritwe Na unim Minya dream bi na ma mete nyumu we ase na mada eni ebenya neme na yenya neme na bo 1 o'clock awia na ya soso light shirin this afi no masore ni nyina ne se before wo behu bebi aye duru no gese yenya no ufiri wonnem sa woda so da de ekoso nyina onte ti nipa bebira sabrei Omun fa de ekoso they don't care omun dasu wiase ye de omun ye kire se omun obi da bibi koso awonim no obi da bibi koso awonim obi timi da ni etwitwa ade say etutu petragu ni fie won Manchester tu obi timi da ni fie ohye no omunim just a fire service for tu ni kan ye de bi fam pom etisi fom ebi su timi wu ti nipa ne bebre no omunim bebi ayedru omu madane ne doso na busa se si nyane mi wa 1 o'clock obi nyane 9 anopa obi nyane 10 obi nyane 11 obi nyane 12 ye nyane mi 1 o'clock nti akase na abo 6 akase na abo 6 osoro hini no be yo we are this close si enyame wa unhwehwe nyame akiri kwan da na wonhu ba bia yeduro da oboa if you still remain in your sleep ya kakra obedidi yatem obeka se yenim ne yekeka agese yenyane nti tiase wufo ne doso omo de da no eye mo titama wo mani beti no na say awie before mbe uzi sa ha ne yeduru na it too late Oti ase before the neighbor no say na hana na you too late nshira no so wani ate tituru bia obi ye bibia obusi nipa ye homma obuko obi no obi odidi na temo neko 4K at a time chiro se nipa be ko jem doso se tuturu bentu ne bo nipa be ka for ba no eye mo so what you say so preaching nyame asempa
Obi kura be revelation or say obi kura tia sorry them. So the moment you open revelation or say that who na do. So what you say? Enye komo. Bebre ada. Bebre ada. Obi aso wada no onim de ekoso. Obi a wada nim de ekoso. Yenya no. We know what is going on. Nti ye alert. Ti ye ni abre. Ti ye boa ye ho. Ti woma de da ni beti no. Ni ye boa ye ho wi na ye too late. No mo ye ho hwe ye. So what you say? Nti what wa free sabri boa ho. Free sabri boa. E say afi ne bi no now ye nru ho kra yet. Boba because right now we don't really know say you say ya na the omu be ye no na be me ye hu say okay say maybe omu di esi no. So what you say bibi you checking the pay wu Israel e ka so mbe sign the peace deal and ne be clock we for 7 years. Papa iti sui omu koi peace deal no omu sign ko. So what you say na at the same embassy na what Tel Aviv they say you di call Jerusalem all these things they say at the sorry dino antichrist baba be ne tena bere ho ni nyina boba all these things e wo kwam a e ye adwuma. So what you say but nipa ni bibla dida. A lot of people are still sleeping. Omo did than the dosun and they who know. Se pass and simbi say be mani penya no onti. Say down my auntie. Oh my auntie. Ye ho Christopher no kra message bi to me ba. Wo sende ma na no buofu. Ni nyina ne se wo friend who Christo ni ba to wada. Na se ye de ba be faja mu a. E ho ne ye be hu Christopher papa. Se saji we take place na at the force e ba ni paso a e ho ne be hu e Christopher papa e wiye brem. So what you say me say inshira no say onya ne afiri wunem nyakom ye ebobo ba no ti han mo nine no o say e na wo be yi mu me wo revelation Matthew 24 verse 9 o se ena wo be yimu ama ahohiehia na wakumu na midinti aman nyina betane mu ote o se wo be yam ahohiehia na wasaye den ni wakuye what you say because if you're going to challenge her you be kum me say si ho subim o se ena obeyimu ama ahohiehia na wakumu na midinti amanyina betam nti sabre no ukugina ba bi sa ukoka nyame asema asembeto sabre no e Christopher na ehuna mane osena eno na ebeto nipa bebre sintidua na wabeyi won ho ama na watentane won ho. Because of that, a bit too nipa be brace into dia. Ye be ye ho amema, ya tentan ye ho. So what you say? Because I who ye kese. O se free we sin fit ye be mad. Ti be me ye ho amema. Because e kum bebem. Nti nya common sa. So what you say? Na Yesu akani nyina akere ono nso na bie gap no. So what you say? Cause we go school now pe baby agina we exams. What the ye be fagem no wo hu say ye boni din say the Bible ne kan say wo say nyo no say urade nyina na be koso ahimem na emom de oye agya na pede ye mu bebire kan urade nso ye nya agya na pede nti de oye na pede bia nso begina de won to me nya na pede bia nso so obeko say ti ye be yie ma ho hia ye betentan ye ho no wokuye
So what you say? Obi tam Bible no gina e monsaka madwe pepa nya bobone kunu. Asore muti wono mo ne ya hye nkofo ama obi kura chitu tententen. E twaja atum ne ahye mu nyina. Odi ka nam ne ya stop me sere ya mo ye Nigeria no. Di na Yesu ne ko osidabi ten ne yakum. Nti ebema because of this no. Ahuhia ni nti no ebema ye betenkan ye ho ye be yi ye ho amema. Bitu nipa ne bebiri sintibia. Na de mbeji Yesu edi so na mbekwa amani mu sei no yi Yesu ama. So what you say? Bitu yi mu bebiri sintibia. Ose de na edifo ose ose na edifo atrofo bebiri be sorry. Na wabedada nipa bebiri. Na enam se emumuyo bedoso nti wonmu dodo no ara edo ano ebejo. Idu satama emumuyo bedoso. Ti emebe nipa ne bebiri Yesu Kristo ho edo no. Edo na no bejo. Edo na no joa obi deny Christ. Edo na no joa oh me de say na Kristo so ntia. Oh ebe cause to do a lot of things. Edo na no joa. Edona no joa ade ni kwansa wo ye obeye. So what you say? Because you better be nipa you benya asofu bibi gina asori dem aka kire say sisi na eba no wo gi enya bone gi enye hwe na wo gi na bo mpa ya onyame do bone be chew ada wo ye wicked na wo nkwa adwuma wo manketwa na nkope edi say aduane mre wo no mu nie na asori na sisi nti kom do mai wo be kpo obi prumo se me ma Mini aduane bia wa oti ase okunkura mpo se wokura wonje aba na obetwa kotia ma ti ye batenkan ye ho even though asori dem kura nam se nyina ye tie asori dem na nyina na ye Christopher no some of them so called Christians no be ba be yiwa ma ye bekyere be bia wote adwuma mu a lot of things will go on. Ai hana eyemi huru semni nyina ha na yemi to 13 no o se na di obegina akodru awieye no ono na obegye no sa nyema ebekoso yi di obegina akodru awieye so o se emumuyo bedoso nti nipa no bebere do ano bedwo meboa nti ebinu from wo Christopher emumuyo nti omodo ano bedwo owie wo se di obegina akodru awieye ono na obegye no Utimi jinam owumo enkomo ye betwitwa wo ye bebo utio utimi jinamu ni ekun wotene ne mu a na ese wafa ho adi so what you say ye kun wotene ne mu a osidi obegina nti wo de opa ye kronkron from now a ne nutama emu ade no na eba na ka kire me se wo nyina yi a untumi nyina nti ne free sabre no o so bo bre yi na honkonkon be take place a di odebe obebibi so a kire no give up da so what you say heaven no be so watching the bia ma ba wono so wa metenam omu a o mebie niam so nkire o ma hu se sa akra o te kra se akra bia se kra na wo hye kra o ma hu eniama na watumi aginam. So what you say? Sana etie. Ose na obeka ahinie 14 ose na obeka ahinie no ho nsam yi ewiase nyina de akodi amanaman nyina adanse eno ansa na ewieye no ebeba ene hwan na ose wonti nyame ase gospel obebia social media ba e kura de bebia na nsen na mehwe TV baby o nso omote awo bi mu kura ka kura nkoho omo de saa edesem suno na eto ho no mo omo hu awia kura oti ase na omo de saa omo ayi bia ese jet ski e na omo de koho omo te omo de aboa nwoma e na epamatade e de hye omo makurum kura amoa na bi na omo wie omo kuma na omo twitwa no mo tete hahama no omo hye kuro bi so ba bi kura
ena sa Christian channel no omu duedue mu ade wo ma play ekọ sa area ho no omu koye no kra no omu satena ade no so twa kwan so what you say abo awia be 12 nso no still na ho yesu so what you say ntie ye me nwomo say ei afi na kwa ba ko pia ba oso won na ye evangelist wo sa eponim o chini wo ho ena o tisa ade na ayese jet ski no because no ne gufom no mabubu ade bi no mu hihim am so wow we kire sa mpa yesu ba mpa hwe bebi o mu sha ye di nyame asema to o mu nti ahini na asem ne de eduru bebi a o ya ka obi ne wa yesu ba obeka sa asem no wante bebia osi ebeka ahini no ho sempako wiase nyina sesei enam bebia ya ri kura ba e di wonti na medin da wate enam bebia nti pempenso ayedu no enya agoro osi ede sei echiwade ebo man 15 no osi nti se muhunu echiwade a ebo eman no a odifo Daniel kan no se ejina kronkron bia ho a de orekenkan no mano ente ase ene tumudifo yi omukom hubom no mugina sori ne ye hira so amomo no maye wedding chese niema ekoso nye niema ekoso ne obi yi nanim enra wo se da ba mi hwe social media na baba wo bi no ne yonko ba omodi ato ye nipa smesi ye tight relationship whatever they think no to say the dabon thing obi anke so what you say the same people omukon sorry the same people omutimi so omonsa etwa kanko no omo bompaye mmawi aka in Jesus name we pray amen wabra omo ye onyame achiwade emumuyo so what you say achiwade eboman ene bibia ye normal ababa wasi so na bia ne age no kora wo nware wonye den a otumi ko ne bema bi twempena otumi ko ne maame nim ne papa nim ebi kora wote asaso na ne ba ne boyfriend no mo hyedem no mo da all these things you are normalizing bibia ene ye ntiaba ene wo kan ye say adenti ne yetiaba enra ayi Ghana for musicians yi ba ko oso wonim se nyame wo ho bado woni ni oti ase mana mo say Yesu bi bae no be wuye na oye yi you see Yesu ne bra ne bi na mebo me person me I like braba obe boy but me nyini heaven be any heaven be any nipa wu you see so what I say all these things is going on. These people are still sleeping. They were still sleeping. These people are still sleeping. So convince you easy. The wo si fa chire mu no kan ye no dane no de toto ye no senyame honhom nti mu a you will fall for it. So mfiti preko penka just what tai Christo obeka say ya all like it yesu na bra no obebo all like it but won't me kan say to shovel to him say chinchina gidi meaning say is different from gidi the wo chire mu no senyame honhom kan ho you will fall. It's so sad. Timpempenso ye do not for. I always say this and I will never stop saying it. We are living in a dangerous time. And danger is ahead of us. No, danger is right here. Right now. Danger no waha. Ye drew mu say. Nti sabre obi ampa hoden foforo a obetimi di agina Yesu ni wiase ni yibako atwese kan wo so ye beku
ese upo deny Christo. E bedru onso nam say omo ye Christofo no so, it will be a few people. Nti wotu wani hye majority no na wo ma de wo mo na wo ka few no ho na because of so say no wo deny ne ye beku no se nyame ho nti mu a you will join the majority. Become a child. Cause you some life free her. Every at the same kind of Kumasiya. Near Drew be a so what the end. Tinipan be 1,000 betramans and 1 person I can say no mean yet. What you say until you need Jinan. Now we should do one Jinan the other side now. Yame won't do more. You will join them. So what you say? Until Sabri we will be a and I'm the Christo so much chichero. A chase Christo a chichero. Christo chichero what? Because Sabri Bonia chichero. So what you say? Sabri Bonia na chichero. Until a beya masa uko Christo ma was a Christianity chichero. Until so because I'm the Christo a chichero and yatem did you. Yes, sir. One for Christo and chichero one in ye. Oh, just say, would the Christo a chichero. So what you say? Nti sabre we die. My brother, my sister. Your time no sokra. Your time na bebe ye hwini ano. Yet as a matter of fact, ye tiesti kwan ni ma ye be bobako. Nti sabre baggage bi kuta obi a jam. Jam kra na ye free. Enya wadwen ena me to be free a me ko me pesa me coffee, me pesa me coffee ko so nya me hwe. Ye mu bebre. Obebie na nana me ko Ghana me sumi nyame okokodura oni time kra oni time baby a wuti kra ye nimu kese no eno no wanduma nzum nyame efi a obeti na we ya bo pumegu a last na me ka kira ma na me se ama obi aya o se o Ghana witumi me abruche ena metumi sumi nyame ye ba na me se because obi me bo pum ne woni konkonsa. Sorry, no power be window, especially baby amiti, one pian como ana kruma, who be nyafina. It's stay and run over them. Eh, no, quite only be move your Anna. But one of them in Penasam cra. The beer the wool see one and take out they say will be become had the will see ye, you know, so would do her crawan chiamu. The woman he said, now must be boy ben never no. Boy ye or teacher to baby. In fact, the depend how are you? No, see the few no can't go for one more. I won't know what can I say. You won't see them. Phone so obi fra, open alpha. Into whom will be quite to will be to give it in women shibia. I heard the old chibi. Nessan Nanata do a young nation, and then I shall know. You are general. So easy so be bem no do bi ho asemaba monka nkonkonsa easy even bi kurati asore dem no na nsem enkoye amanfo checking nkofo na mse ama kurum ha me wo metima shatade ba ko ato so 10 days obi anka se na mi hu Maame Anokyewaa na nra ba Ghana na rege we ade enra tade we ya nation en so last week kura urefi we had national na adane yakwa yi eno anso ne national eno asesu mi hu no saa tade ne no national ene soso saa yade adwo yanki wa hia uni aho asemo nso ofisi wo ye guy wa he no hu bi ni tiri ho na onko salon na chese nsem kitinkiti usi wa no bi frebusuan no aba akuya ye ba ye just akosi prempe ba no wa free mo ti ye kwa yie na we aba na we ye kwa ha o just say why you busy adwene no time no just our foundation you very great to some papa akosi ewu nyesa oboa ono we yi ne ho afiri abusua no wo untumi ono we yi ne ho afiri abusua no complete no wo besi baby wo gina ne ho an wo gina e ho an na ni kire nyame adwuma no ye ne no an wo ye wo declare so ama na abusua no nyina hu se nipa we de say no te wo betima declare sa
Omunya ka ho asem ba ko mienu. Wa na abeko. So what you say? Ubetuma ko aka say Yesu Kristo si yempa ye ho achi na wo so di machi. So what you say? Di machi ntimi di Yesu achi mi nko fie bi. Can you do that? To me. To me. So what you say? To me you no make a chance say am ha me nko ba bi o. Why wedding? Na why ye? Na why? Isi mi baby. Adwene no mutimi da ho. Wo hyedem din wo ye fast na adwene no mu da ho. Se adwuma mu na wo bekọ a obi a ye na adwuma nye force so obi e na wo ba bekasa. Upo nipa ne ben na onye yi obema space. Oti ase ba ye krum Ghana e bekasa o kire wo nkra. Na kuru na ibeje ntu no wo anu na adeka. Unya could me say the kiting team wase wa ha before you get there. So wase ntintim wo ha wo kwa untumi. Witaso before you get there. So what you say? Sanity. Yes, I will. Yes, I will. O busion. One go from member. You couldn't busion nam ha. O mammy busion nam ha. O papa busion nam ha. Brono out so. Wait. Just say too much. Two baby crown can be no be a broke cat. Oh, yeah, we were ha. Wouldn't time. Mr. Mikogana, me busa guest ni bi. Listen to what me na kwan read Bible. O sister. Nya me o. So sorry no pa bi kra dru so woni apra. Ene woni we so wie ya open tem ko adwuma. Ti enya se bia e bia papa ye Bible studies ni yi na bi e be kwa kotana bi kra odru so kra wa bre. Onya beda. So ha yitimi sorry anajo. Boy mpae. So what you say? So ntumi kura ehwe ne Bible. Nye easy sa okupe bibia bedi. Nye kom. Ti so wasintintim pa forget it. Wasintintim wa ha nye Ghana na ekotintim. Ti mo a moni abere no. Build the foundation from here. And no sa no wonye duru ha. Enyu obi fitajenum from here ma wo busuafo hu from aha e kwa wo fa so ye onema na uduru ho a wo mahu nipa wo ye na nya meduru Ghana na mo bebre mo koduru ho no ma na my project na I'm going na my project na my project no na waso bia ye hye na akwa we make us incident say no aye no na just say hot Ghana so this sky mu o make come chero unete ye mu nti wase ntintim ha enokra bebu abam enonko a ho kakra bi nokra even in the church nti tena ha now person ukofia ye nkasa nko basa wase ntintim ha enye fie ne bekọ kotintim shasi opuru nsuo no ha ne fakọ so I want nipa bebre ni na wiase kwa obi popese me madisuo mo opese wo bobra na niema koyi ma na utumi kotete totan bebi a wo fire ni kwa sa wotena wo so utuko krofofro me die minim no bebi obi enu me ye na mam say na fa we mam because dua say ye disi wo na nyanyini ya nyina so nto adonko ebebu tijisa me bobra no dru baby madua na yedutan na no sa na je en affect me na afi na me sha obra na se na obi a we ya na obesom we dua na bebu untimi nkwanim omo anso ne be ye wo ti ye nkofo no omo kasa so what you say ti di kanso jana no wo krum ha before you get there nti say social media bui omo be hu nipa wo ye before I no draw. Kuya de Kwame de say de we Christo ni o. Kwame de so sanity. Yes sir. Oh, what do I know na kan wa keke. Nti sabri ya homboaboa eni egusu a ye boa ye ho. Akohia Yesu Kristo. Baby a wo hye bia toto niema ye. Make sure some coffee no hon kon take place.
Nti niema bi a first na ko na wo ye wonye honhom no ne be direct to steps so what you say sanity senye nyame Yesu Kristo obae can you imagine wako o maame na wo unu nuanum nyina bo wote as sorry demo se hin na wo kyerɛkyerade ena obi bɛka kyerɛ sɛ Yesu o maame no nuanum gyina emfikyerɛ omo hwehwɛ o se me maame ni nuanum ne wona oti onyankopɔn asɛm no mu di so na papa ya ansɔre akɔ. Can you do that? Say your focus is on Christ. Unyame sunti. Maame Anokyewaa ye be so nyame de wo se epu ye wusu hwe. Agye so mo ye Kristofo. Abosomsom fi o. Ni kwa se wo nan kore si wo biem. Yes. Abo mindful from Christianity. You must say, nti one who free her, forget it. Who could draw? Wow, you tell me. So what you say? Chrono time is money. Obi any ambre nti shase ne bo. Yes, one fancy. He tells us what is going to happen. One can say, a bisi ukro eso, na kro eso di bi maho. He did not say that. Eba wiase nyina won so won na makwan si ntu ahotefo so sa osi amumuyo no bedoso nti mu bibiri kura do ano bedwo nti sabre we no ye botne ne bra ye bokronkron bra ye nu nyame ntam se nyame Jesus Christ ba so waba otumu obi bia akere Oda yesumu nyina kire. So what you say? Sam na wo so ye. Ye mwa ye ho. Biti. Tam na aka na ye ni mmere bebre biem. Nti wo ti asam na ne ya hyase ye okorehye. Hyase. Sufre wrade se wrade boa me. Tintin mase ewo mu me mobo be fa nipadua ni di so sa na wo sese yeye na wo a wotena se na ade bi wo ye enya to hufo ni jai wuntumi yasra hoden efiri awurade ho enye ye chichiri ya tamfo nko a bompai wo a wo nipadua no turu bia wo sori anajo a bompai wo nipadua no awurade hu me mobo ebufuo ha me Jesus Christ to ebufuo because we say edua ba biara enyo no soro eja ne dua ye ne yintu ase tu bompai aka che awurade se edua ba biara enyo wo soro eja na wo dua ye no mitu na se wo Yesu Kristo di mu wo na woni mu yare na wo boboso awurade ebufuo ha me krono ha me pese me nkumnya ne ho ya atoro me ketrema so atoro tumi e wo Yesu Kristo di mu tu free me mu ene wo biama prayers so na hwa ye ma usu wudi adanse se wontene di yare na titi mu no eho adwuma na wo so oye Diminye obi ama prayers so na meduru ho. No. Prayers for na omumu sai e na omu babe bompa ye kase. E de se eduaba bia nye esiesie wo e de wakoma Christ. Na wanu na yehia o nye na madwuma na maware e na me fie bia me pato. No. Enye ho asem kura, especially ye de e wa brucha. We don't need all this empire kroje yihia pa. And it's Galatians 5:19. Adie bi o ebi wo yi nipadua mu no ye koye ho adwuma. Eduaba biara enye wo soreja ene dua ye no ase ntu. Sa pa no na wiye brem wo se yebo. So what you say? Eni bredua ase ntu, adwama modua ase ntu. Eno na wo se bohum pa ye ho akonkyene. Na yi mu niema ni nyina na Yesu Kristo abetenam. Na we de wo nye complete. Wo sa ko gina na baba ene madwuma no de wo beka no eno na abenya. Ne sa wo nya na wo ntene wo awurade animu a. Tutubentu no ba obeda wakobi. Wo di adanse se aduaba bi afifiri wo mu a enye wo soro agya na dua ye ho adwuma.
tie musu go awurade so no mo ni ntutu asem firi mu ne ye firi eni bebre ye wo mafa awurade humi mobo be yetimi mu Jesus Christ tu na se we di wo beja ni nyina ho no wo johnny prayer line ni ye bom pa ye yoka wo bom pa ye susu semo nothing change de wo tia na wo tia that means eduaba bi wo mu a enye osoro eja na dua ye etwa se ye tu na se Miss Onyame ma me kwan se me lead prayers a me the righteousness tin na ho niam nkwan bi se me oh yes me ni time me be mo aye ene ye mo mpaye na me sika bi akodi be me ni sa time no wo mo a omo bo sa mpaye ne wo mo ayi wo mu niam ama wo mu ne ewrade ne nam eye no kore enokora de wo bope wo dan ya wo so waso da ye no wo ni asese wade ne de abro so what you say nti yesu suma mi yedie mi wewe no yesu suma eno nya ye de ni wiase wo nya wiase japade nyina na wo hwere wo kra mfaso bi ani so ye mompaye uni mu yare ewie ye bremu akakakra bi na yesu abai before ye betumi ye gina de eba ye so no e wo se ni mofunu bi wo ye mututu firim na yesu Kristo be fa nipadua ne diso yes. When was the last time I we are continue for before be a wo ocho? E be ya continue bomb pie when you mean to before in flu. When was the last time I do your flu or just for that? When was the last time I was sorry and I did assume a bomb pie catcher ready? So, oh, mobo, moon to two mooniema, a dear baby in your no surgeon, a dear, no, one to two flu moon a free. Now, I'm a funny pedian in this so. Empire bi wo ho no ma baby wo ho wunru ya ye mo yidi kan siesie ye ho ma papa ne betrem now efiri wo ko na fe de empire bi wo ho a so proso bi wo ha de abekeka ho na sabre we de enye edisai sika asem kura enye aduane ne adidie ne wono masem kura enye na we aye mi se na mi we na mi we enye ho asem kura sabre we ye se wose mo hwehwe na henie ne tene ne kane na ode yenum nyina yenyanya na henie ne tene ne kane a the rest ubom paye na na ya adwuma uboy ana ya adwuma uboy ana ya adwuma wesu de tinimu atro onyae pese minkum nya ne ahoya na ntintwitwa oye experts na no te se nkruma ahoya wo nafa nso bia ye prayer line no oduru so ye bompa no oduru so ni ye tiem yoka na sila semo baby ugina no ugina things cannot change and you must maybe in your financial asesa niema koye uka no wanya bi adam ufie no wanya bi but Kristo otumu that's the main thing. Nti so se ahohihi akase afiri wiase mfiti ase bi mada ba beba no wie sa akase de obegina kosi wie ye na obegye no a onya ho adwuma na ye num nko ho akire ne yedi eno nko 90% ehom pae ne yebo ne be ye bi oye mia bisika bi akodi baby me djuma me maware ma wo all this basanyame betene nipadua nu ma come and see power so what you say kenya fe na beda adwene na me nwoe ena me bawo ena me kuno ka won na nwene no wo ko adwene ye different ka be man ko ka sesesa ne ma ko aka wo hunti obi a case misika nkan coat na aka account shirt so ban ko aka so won ware bi kan coat na account shirt but we don't work for this. The most important thing no yenye why share si wudan wo botan so si wudan no e wo botan so it will be a prayer ni bi wo bo manfe o ya keke bibie ni ye wo hu aduro ansa ye wo hu aduro ye wo nipadua no ye wo hu aduro
was it free one free wiase ahyase amia ntro wondi wo free wiase ahyase ni ntro wodi wo nkwa woman na ka na wo bo ho mpae no wo be free wi asase so eja ho ifie na wo bo ho mpae no wo be free eja ho na wo kwa adwuma bed wa ye ho wo kwa wo benya ba bi ada wo kwa wo benya ba bi atena eno na dwene ho udi wo gwama ne nkwa ho eno na dwene ho o ka kire wo 1 John chapter 2 verse 15 o se maye no wiase anania ma wo wiase desu bi dokodi wiase a egane do ni mu na de wo wiase nyina ya ni wakono asetene mo ho a emfiri gya no ni firo bonsam wiase ne na kono listen ni wiase nko a o se wiase o sane na kono two people twam wiase ne na kono twam na de oyedi unyankopon pe no obetena hoda eni wiase ne na kono achi ne nyai onkwaje ho adwuma yes me to be a bompae obi o yare bia fansa to be bia o yare unze bufu ye yare atro nya yare ti se ya atro e wanam de misa to meketre maso eno so ye yare atro yare bia wo meso enne wontu wo Yesu Kristo dimu sanetie so ye ya ni physical ya obi ane ne yare pese minkum nya yare edwaman yare nsampro yare oberima na yade oberima otwetwe ne bema yade uyade no that is your sickness so what you say nti humbe bia ugina pray say dua bebiara enyeme se na me ma prayer topic koye wo duro eno ya kakaduro mesoa ene de say nunum sisiri ni say ya so de beso so de betuo na niam fie wo mu ni nyina mra out dua babia nyo so reja ne dua ye a etu mu be siw heaven kwan asientu ewo Jesus Christ dim disadwuma no de he wo ye no wo bompae no na wo sa practice na sa niema ni firi ho a na ho konkron beba be fa nipadua na di so enye sa wo ma nye sa he won come ne bata kenkan nkyerɛkyerɛ ko sise Yesu Kristo beba sanetie nye woti obi ye bibia no modu Kristofo yi so ko Kristofo yi omoa na obi ye bibia no moduro obi ka bibia no moduro 4k ni 5k ya cruise nyen mu abi ne kokohwe mebo ono no odaje ne ho atum so ono no tini wiase edi ne bone akohye no na so wakoho bi mo share ebi kura mo timi de send WhatsApp mo de kyerɛkyerɛ yesi enhwe bi mewa nyame asem kura de won hye ono ntumi nka ono soso a ono no ati bi no ode bi kokomo obi amanati no soso onye which is the numbers that comes enye ayi de say ahwede ne yakekawe no it helps for people to listen to the word of God. But we as a phone when they were doing this, they spread it everywhere. But Christians, they don't do that. So what I say, I know no be no. Work on it. Let's work on it. So me see be Galatians 5:19. Shall see a king kind, oh dear woman. Kachire urade se eduaba biara enya wo soro gya na wodua ye e be si me heaven kwan asientu Jesus Christ dimo ya wo duro yemre na kase isha say if you kumase ne yeko e de say enkran dabi si efri nkran ene ye be kumase a me fancy the distance no si free incline any ye be kumase a
say woni mebi ayadu me fan say wodi e free nkran ye be kumase no ye kokejitia e pekura obi a se obi a be ye duru juso akasa ni eduru kejitia ma me fan to juso koso bia me bo bebidi awu akasa ni eduru kejitia distance na aka ni eduru kejitia ni sha so what you say nti sabre ye ho aduru ye boa ye ho ye tutu ya namosie na Jesus Christ pia ye nyantaman danger is ahead of us nti ye free sabre mpe ahoden ne sa ahoden ne beba just baggages bi wo yi mu no film so what you say ni ma awrade epe ono ankasa hwehwe mi mu saboni bi wo mi mu a ejafa chemi hwehwe mi mu saboni bi wo mi mu a ejafa chemi nkusiripe wo watamfo siripe o nkwaje ho Misramu prayer towers ne mu amu lead prayers ne this time ye ni abre o prayers ni bi wo ho no ma de mamboshi momfamwura mu na manfo proje enye obi a na sika ena dan ena beifo ye me enye nyina na ye hia sa prayers no ena there's different people nti wo ma wo mu sika ne niam ne ma mommoy no but sa di wi amaboso no momfamfra she the ebe boba no nye komo enye bayire nkolajo so wo mframa bi mfiri no ho a eji hwihwi nue keka bo mu eba se ka woto wani wahuna kenye obi na beka che se dwane mframa bi ba nue ne keka bo mu hwihwi akaka speed so ade ba no nye komo so what you say ehum prapra ho ahyase eba kakra de ebeji chi nyekom ti sabri yini agro sabri kosi amankwa Kristo som sabri yo be nyina obi na to say obi legu ya obi regu ya ti sum nyamiye obi ye nyina obi ye hia ye hye Kotrobo jedie enye kura ote sabre we ubeyi nwuna yenwunu ubeye hia ye hye kotrobo je o say I will spit you out from my mouth kotrobo je o say me fi wo from anu nti sabre ye ni kotrobo je ni asem ye ni abre because the amafo ye na underground so de woda wada Enema wo mu keka bom anadwo besiu ma wada no saka ye bi so akire wa ko nyu bi na beka che se dwame o mu hihye ne magu akwamu a enye komo be wise yesu suma ya sumu nya ye de na so fihye me nkoma na so fo ne si wo hu ye na kuku obi so wo hu ye wo hu sa wo ma me nua bi ye ku ya taadwa ye so wo na pese wo ye wo na waware ye no pese be koyie wona na we wona na adwuma no pese yi wadie wona na wo ka no befa kotwi ye bo so tai wo kwam wona na wo pese wo no beba all these kinds sit and draw your attention ni you spend your time wo hu ba ye ni ankasa ye yare edie bi wo yimu a enye wo soro eja na di aye e wo se ye ho aduro ye jae no ato ene ye waste time e wa ku ata ne bayi o ma ne ntra ne bayi na se nyeme wo mu no tutu ne ahine mu him ne ewra no mu awrade ne gi na dwa ene ye be hu amaga ne amagahia ne be hu amaga hoho so ati ase sandete Nsuwe di enye no ne yepo ewiase mu ni nkwa mu dadwene no de nipa so mo enne sabra me no kase obi do
sleepless night away in answer, and then the Jumano, and the free and now one, and then Yamba, and a sophonic catreno, a cinema minion and a hano, or no sleepless night. What do you go pound one day? Now so boom, now my minion do who's in Jemmy there. Huh? Which is yes, what another year to cry him for. Yes, you jam to was say free, no in the Nicola, Satan on to him for. So what I say? We worry too much. There's the main things that we have to do to develop the Spirit of God. We refuse to do it. And you waste the energy and time. And me so kwane ko akaka krebi. Easy. To me. Me who be no about the bia and empire than it at the say ubedi obey way. Mintan de gesa crucial. Being with Titam, Cramen farm. Kamekwa damp. Me sorry, let me to me bo only 30 minutes here. And for so also. Cause I read it to so no here was a Sabri way near the Pesica. Dear a catcher, Gahazi. Was a blue woman near Jessica. A blue woman. And a paway. A blue woman near Ewiase every way. Fufu has Sabri. Everywhere near the bribe. Everywhere near theatre. Everywhere. Money bro. They say will be a mayor mount. They say at an if for kind also. Also. A suffer for kind we bring a middle sukuta woman do a moya jumano. Dear Theo. Also. Fake you jar. To 1 year you will get carried away. You be poor for so. You follow the multitude. Na samato. Koso do na atwa womani akogina fake ones in the door so say. Nyame some for kind, nyame so for kind you few. Omo kra you bubu mabam sama muntie omo kra. Yes. Ti just a wo nyame bedom no was settle up be lights no mo de si baby e hoye. Esi ni friendly kwan omo yera. Me bo. Also, poo na ye ni friendly, poo be an any war. Now, manada wa or the wabwatera. No one go to. We should be friendly, no didn't friend yechi. Assume ye a deck, your shall come, do your way, share. Sabri way. A coming quanka default for a communion and kagu. Say, Nick Christo, so many, say, ye hokoran and nam. Nime who's a cuckoo be so. Send your horn and num. Fufumha. Oh, ye niambre. Ye niambre. Be wise. The beer drew no say, I know I did. See, I know I did. Say, the Abu Boba, na Maame Anokyewaa near Sepania Biba. Or Coco come by. So, Fred, we me say, oh, wow. Ise obi a no ho dro yinyina ya word obi a hyehyedem position himself yinyina ya boa ye ho ye ni abre mo ni mere so what you say yinyina ya boa ye ho cause ye hu say ye time na ye betu ye sosa no edru ha nti ye ni abre ye prepare yourself ti mi nya fe na mbe sori anajo akobo obi ono no etidi anko mu mbaye no so what you see ne se jade sha ijabe na edere anwansena akotare ho be wise na Satan he say the way we see born adwuma no ano ayeden he say there we are right on the road I say baby wo han mo be fa ho no afa ye bie do no emu ne ye kon kakra no enyanye gidigidi nti unya nhuni enam kakra e bedru baby bo se be shiki gidigidi ebe wuso enya komo nti do na bie se ye nam ahunyanyi do no ebie
say ye namu ba ye nante ne ye nkakra nti ye akoni nyina no e be shiki wo kwan mu a enya agro so what you say na minim so onyame so the great revival is going to happen in the mix of all this. So what you say nti free sabre bo so can Joel chapter 2 verse 28, right? O see di che obi hwie no honhom egu maba wa ne mrante so ye mompa ye na great revival in the mix of all this, which is what the COVID year ye be more COVID the great revival about me wa to be over bo ho so no nyame be so mu. So what you say ni sha dem na nkoso nsa anya bone sakra na nyesa niema sa go back to normal unya sokra na ade tie nyame asem ebe kakra ebe pam ye nyina afria cause we are sifo ba omu videos go viral ye ba ye mintie. So what you say the be ya wonte tie be kakra omu makwan me mebo Yesu din e wo social media ye be pam ye nti de wote no no opu aresa. So what you say na de wote no opu na waresa nti unya bi afa bi sie de bedrum rebi ube so odwan et unya saduan ne bi ni na de wote ne dada no na opu resa isra urade so mwai ze wi ase nya de bi mu danger we are seeing the beam. I pity our children. We are seeing the beam. Me too. Me see. Already say okay. Baby say na ni ebe ura. Nti na na wo pound me. Say the bear not to me focus. 6 years ago. Na nya come on mame. Koda onyame hu se na ne be famia na wabie. Popopo on oba. Say no person me waking up. Na me prepare myself in the mirror niswa. Until you too wake up na mirror niswa. E prono na bie ahun ye hia prono no emu abie. Ye na mu kakra. Heat ni nya mo kese nti unya nte. Heat ni kakra na efa ebe bow kese. Ti sabre ebo kakra no ye ho aduru. Nya sa asemaba. Isra urade sa wo moaye. Ni ntimi nyina. No pie na nimu nyama ye mi hu ne se wo se de obi gina kosi awie Mr. Jesus Christ omwaye untintim yase wo Kristo sumu omwaye ni ntumi nyina omfa ne huhu enchichire ye dani abre nyina ye na ye mu ni ye sori mu onyame nyi di obeye asasi so enchire na ehuhu enchichire ye ni ntumi emfa suro ene ahopopo enye ye kra nkwaje ho adwuma yempese be ye yiraba esra urade se mo nto ye ntwene mo me yenye yiraba onfa ye nka ne nwanku ne ho mo ntwere yidi wo gwama ne nkwa mo this will be no ochino yesu yakudida ensada ese mu ayehu esra urade ahoden esra na basa esra ne se wo no ankasa on control ye. So what you say? On control ye, on tutu ya namo insisi ye, ubu on mo unso wason di bebreba. On here obema bibia yo. No wa ye mombo. So what you say? Ntu tia, imprimu akoma. Mr. Radesa wo moye. Se pa mumdi, Ewiase nya de bim. So what you say? Ewiase nya de. Say so party no ni je hunu menye. Ye say who say weekend do no ankwa yi na ho yira wo say yes menye ewie ya yesase asoro kra yin 2 hours who imagine tisi ya ma sorry 2 hours sisi a e kire wo se de na ebobo ba yanim ti e be kakra social media e me ntena so ti em free sabre mu nsuo no ne ni ayeko onyame hira Jesus Christ me da wase me show ni onyame okese so wadi nkodim meda was send the day so ama makonya se me metna se na me no mankasa me so se masemi gugu asase paso ne so aduasa ne aduoso rade maya koma yi betumi di agi asemi dum boy ye kwen kotodwa nim ne ye bompaya di twasa ye bo e ho mpai no
Ready drop on where you come upon so. Ye team fro the sumo and the po and a Jew a real already. Ye so city a dopa Jesus Christ dimu. We are more let's show when you're more brim. Tintimi as in yintimina. Na ya nyeraba. Meda was so a dinkunim. Madam Nuti. Amen. Wonderful.